Actually आं उन्दैनिफ्रायनो जोंहा स्कुल लाइफफ्राव बा कलेज लाइफआव गरम बन्द मोननाय मोनसे 1 मासनि बन्द मोनो बे बन्द समाव जेब्लाबो आङो गामियाव थाङो आरोखि बे गामियाव थांबा बाव जों नुनाय गेलेनाय ओमफ्राय जोंनि बर'नि बादि एथ' स्ट्रं कालचार जेरावबो गैया खिन्थु बेफोर दा लासै लासै गोमाजोब्बाय मोसौ गारिखौ नुला खफ्रिफोरखौबो नुला आजिखालि गासैबो गोदान जाजोब्बाय बिदि माइदि मुवा दस्रा दस्रा जालांजोब्बाय खिन्थु बैदि उन्दैयाव आं नुदोंमोन बियो मालाबा मालाबा बिराद दुखु होयो आरोखि आं बे जिनिसखौ बे दानि जुगनि गथ'फोरखौ आं मारै खिन्थानो मारै बुजायनो बेनि थाखाय खिन्थानो थाखाय सबसे मोजां मोनसे मिडियानो जाबाय सिनेमा बोरैबा बोरैबा जों राजानि माबाजों खोनाबाय जे मोनसे बियो स्क्रिप्ट मोनसे लानानै दं ओमफ्राय उइदिन हाफ एन आवार आं लेंहरबाय रायलायबाय स्क्रिप्टखौ फसायबाय आंनि बै साबकनसियासआव जे जिनिसा माने डिस्टार्ब खालामगासिनो दंमोन बियो मोजाङैनो बाव दिहुननो हागोन बेखौ एक्सेप्ट खालामबाय ओमफ्राय बे साननैजोंनो जों डेट फिक्स खालामबाय एक्जिक्युट खालामबाय दिनै नै नोंथांमोननि गेजेराव सिंखाया जाफुंबाय सिंखाया जाबाय जोंनि गोदो गोदायनि मोनसे दुरुं बे दुरुंनि नामाबो दा रावबो मिथिला बावबाय एसे बोरैबा बोरैबा जों एक्चुअलि आननयिंलि बे सिंखाय नामा बोरैबा बोरैबा नुनानै खोनानोबो मोजां नुयो आरो बे जिनिसा गोमालांबाय बेखौ साननानै जों सिंखायखौ दोननाय जाबाय आरो बाव सिंखायनि बिराद रल दङ बे सिनेमायाव जिखुनु जिनिसखौनो जों खानोबा खागदावनोबा जोंनो सिंखाय नांगौ बे सिंखाया मा जिनिस दा जोंनि बे सिनेमाखौ नुबा बेनि एक्जेक्ट मिनिंखौ मिन्थिसिगोन आरोखि एक्चुअलि बे खुनु जारिमिनजों लोब्बा गैया आरो जोंनि स्ट'रियाबो बिदि सोरबा गोदो जालायनाय बेबादि नङा जों दानि जुगनि जों गोदोनि जुगनि माइदि मुवाखौ लोब्बा लानानैसो स्ट'रि बानायनाय क्वाइट नेचारेल जों अडियेन्सखौ लुगैयो अडियेन्सआ जोंनि खामानिखौ नायथों नुथों आरो दानि जे सिनेमानि मोनसे आबहावा बिसोरबो जोंनिफ्राय माने बे सिनेमाखौ नुनानै मिथिगोन जे गोदोनि जिनिसफ्रा माबादि बाहायोमोन आं सानो बिथांमोनहाबो बे जिनिसखौ एसे लाफानानै थांथों आरोखि जोंनि कालचारनि बेबादि गोदोनि जिनिसफोरखौ बे सल'माया जाहैबाय जोंनि गोदो गोदायनि आबौ आबैमोननि टाइमनि जों बेखौ बेसिकेलि लगायदों लेट आर्लि 19th सेन्चुरि जेनेबा 1870s 80s बिदिसोआव जोंनि बर' जे रायजोफोर दंमोन बिसोरबो माबायदि रायजो जायोमोन बिसोरनि गाननाय जोमनाया माबायदि जायोमोन आरो बिसोर बे टाइमाव माबायदि जेंनाजों मोगा मोगि जानांगौ जायोमोन आरो बे जेंनानिफ्राय बोरै ओंखारबोयो मोनसे प्रब्लेमनिफ्राय खोमसि फोथायनाय बहुद दंमोन दायना फोथायनाय बिदिखौ बिराद सोलियोमोन मानसिफ्रा स' बेफोरनि थाखाय बेनिफ्राय सासे जोंना जोहोलावा बोरै बर' सुबुंफोरखौ रैखा खालामो स' बेफोरखौ बे सिंखाय सावथुनाव नुनो मोनगोन मोनसे आलादा रोखोमनि जिहेतु सिगां समाव बिदि दावहा नांनाय फिल्मफोराव बारा बानायनाय नुवाखै बेनो जोंना फार्स्टआव एक्चुअलि जोंना सिंखाय लिरनायानो मेन इन्टारेस्टआनो जोंना बेनोखामोन जे जों बे दावहा बुस्थुखौ देखायनो बहुद गोसोमोन आरो जेनेबा जंजों बोरलाजों ओमफ्राय ओरै बे तलवार बिदिजों ओमफ्राय बेबायदि बुस्थुफोरखौ बोरै देखायनानै जों सावथुन बानो बेफोरखौ साननानै जों बे सावथुनखौ लिरजोबनाय जादों आरो जाहाथे जों बेफोर एक्सनखौ देखायनो हादों ओमफ्राय बिनि उनाव आंनि चिफ एसिस्टेन्ट डाइरेक्टर उंकिल नार्जारी आंनि राइटार सानसुमा बर' जों ज' जिरायनानै बे सावथुनखौ साजायबाय जे बोरै जों लिरबा जे बर'नि मोनसे बिदि समाजारि सावथुन देखायनो हायो आरो जों स्पेसियेलि एक्सनाव VFXआव दा जाहाथे माने मडार्न टेक्न'लजि जाबायथ' बे दानाय सुनाय बानायफ्रा बहुद मडार्न जालांसो बेफोरखौ बोरै देखायनो हायो स' बेफोरखौनो साननानै जों बे सावथुनखौ माने सानजेननानै लिरनाय जादोंमोन आरो बेफोरखौ दानि जुगाव VFX एन्ड CGI होनो भिजुवेल इफेक्ट्स एन्ड कम्पिउटार जेनेरेटेड इमेजेस बे दानि गोबां नोंसोर साउथनि सिनेमायाव नुनो मोनगोन खोमा दासान्दि बेफोरबायदि एक्सनआ पसिबल जेखौ गोदो बर' जों हायामोन देखायनो दिन्थिनो हायामोन जेनेबा बे हाबनाय मानाय नख्लि नुयोमोन दा बेफोरखौ बे VFX आरो CGI नि मददजों
कम्पिउटारजों जों बे बिदि सिनखौ देखायनो हायो आरो बेथ' दा टिजारसो ट्रेलाराव आरो नोंथांमोना गोबां बेफोरबायदि शर्ट्स नुगोन आरो बे सावथुनाव नायगिरिफोरखौ बेखौनो फोरमायो जे जों बुहुत खस्थ'जों बे सावथुनखौ बानायदों आं फ्राय 1.5 बोसोरानो जाबाय बे सावथुनाव नांथाबनाया लिरनानै दा शुटिं दा पस्ट प्रडाक्सन सोलिगासिनो जों फ्राय बे सावथुनखौ सेप्तेम्बर दानाव नैबे बोसोराव रिलिज खालामनो सानदों स' आं खावलायो जे नोंथांमोना जोंजों बिदिनो हेफाजाब होनानै सावथुनखौ नायफै जाहाथे जों नोंथां रायजोफोरनि थाखाय बानायदों स' नोंथांमोना जेला रिलिज जागोन आं सानो जे नोंथांमोना गोसो खुसियै बे सावथुनखौ नायफै এখন নতুন সিনেমা বড় সিনেমা এখন আমাৰ সংস্কৃতি জগতলৈ নতুন ভাৱেৰে ওলাই আহিছে সিংখাই মই আশা কৰোঁ এই সিনেমাখনে খুব সমাদৰ লাভ কৰিব মই আৰু এটা আশা কৰোঁ যে ইমান ধুনীয়া ষ্টৰি লাইন ইমান ধুনীয়া কণ্টেণ্ট চিনেমাখনৰ মই গোটেইখিনি চোৱা নাই যদিও মই প্ৰডিউচাৰৰ লগত বা ডাইৰেক্টৰৰ লগত কথা পাতি গম পাইছোঁ খুব ভাল চিনেমা বড়ো সমাজৰ গোটেই কৃষ্টিটো খুব সুন্দৰকৈ ইয়াত দাঙি ধৰা হৈছে বা বড়ো সমাজত ব্যৱহৃত বিভিন্ন সা সঁজুলিবিলাক ইয়াত সুন্দৰকৈ দাঙি ধৰা হৈছে খুব সুন্দৰ কণ্টেণ্ট লৈ পেলাই এক ৰোমাঞ্চ ট্ৰেজেডি একশ্যন চব থকা এখন চিনেমা বনাইছে যিখন চিনেমা আচলতে আমাৰ বিভিন্ন ৰিজনেল লেংগুৱেজবিলাকত হ'ব লাগে অকল বড়ো সমাজৰ মাজতে লিমিটেড হৈ থাকিব নালাগে ইমান ধুনীয়া প্ৰডাকশ্যন এটা বাহিৰলৈ যাব লাগে আৰু ছাবটাইটেল থকা কথা ইতিমধ্যে আমাৰ কিছু ব্যক্তিয়ে কৈছে গতিকে ছাবটাইটেল ইংলিছত নিশ্চিতভাৱে আহিব কিন্তু মই আশা কৰোঁ যে আমাৰ যিহেতু মেইন ষ্ট্ৰীম চিনেমা অসমীয়া ইণ্ডাষ্ট্ৰীত ডাঙৰ চিনেমা হৈ থাকে মই যিসকল প্ৰডিউচাৰ ডাইৰেক্টৰ আছে মই পাৰ্চনেলি এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিম যে আমাৰ বড়ো চিনেমাৰ নায়িকা ইমান সুন্দৰ ধুনীয়া বড়ো ছোৱালী নায়িকা আছে সেই নায়িকাসকলক আমাৰ মূল অসমীয়া চিনেমাত অভিনয় কৰাৰ সুযোগ দিব লাগে হিৰোসকলক সুযোগ দিব লাগে ষ্টৰি লাইন তেনেকৈ বনাব লাগে এইটোৱে আমাৰ সম্প্ৰীতিটো বৃদ্ধি হ'ব আমাৰ মাজত এটা কালচাৰেল এটা আদান প্ৰদান হ'ব এটা গতিকে মই ভাবোঁ যে ই এক পজিটিভ কথা খুব পজিটিভলি আমি ল'ব লাগে আৰু খুব মই প্ৰাউড ফিল কৰিছোঁ যে খুব কম দিনৰ ভিতৰত বড়ো ফিল্ম ইণ্ডাষ্ট্ৰিটোৱে খুব সুন্দৰকৈ গ্ৰ' আপ হৈছে এইটো খুব আমাৰ কাৰণে পজিটিভ কথা বহুত বেছি দিন হোৱা নাই বড়ো চিনেমা ইণ্ডাষ্ট্ৰি 1986ত ফাৰ্ষ্ট মুভি হৈছিলে যিখন মুভিয়ে নেশ্যনেল এৱাৰ্ড পাইছিলে গতিকে ইমান এটা কম ডিউৰেশ্যনত জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাই 1935ত ফাৰ্ষ্ট জয়মতী ৰিলিজ কৰিছিলে তাৰপৰা ইমান দীঘলীয়া দিনৰ পিছত আজি বড়ো চিনেমা ইমান ধুনীয়া এটা গ্ৰ' আপ হৈছে এইটো আমাৰ কাৰণে প্ৰতিটো জাতি জনগোষ্ঠীৰ কাৰণে এটা পজিটিভ কথা মই এই চিনেমাত জড়িত থকা প্ৰতিজন মেম্বাৰ ডাইৰেক্টৰ প্ৰডিউচাৰ অল ৰেচপেক্টেড এক্টৰ এণ্ড টেকনিচিয়ান সকলোকে মোৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু মই আশা কৰোঁ যে জ্যোতি চিত্ৰবনৰ এজ এ চেয়াৰপাৰ্চন হিচাপে চিনেমাখনৰ কিবা যদি টেকনিকেল কথা থাকে ফিউচাৰ আমি সেইখিনিত নিশ্চিতভাৱে চাই দিম থেংক ইউ আশাৰতে মই ক'ব পাৰিছোঁ যে খুব আশাৰ ফিল্ম হ'ব এইখন আৰু ভাল হ'ব একে আশাৰতে কৈছোঁ যে এইখন খুব ভাল ছবি হ'ব আৰু মইতো ভাবোঁ যে ই মানে সদায় কিবা এটা কাম কৰিছে পুৰস্কাৰৰ আশাত বুলি নহয় যিখিনি কাম কৰিছে সকলোবিলাকে মানে হাৰ্ডৰে কৰিছে গতিকে এইখনৰ সুফল পাবই মই সেইকাৰণে ইমান দূৰৰ পৰা আহিছোঁ যিহেতু প্ৰডিউচাৰ মহিলাৰী আমাৰ মমতা মোৰ ভনী একেবাৰে ভনী বহুত দিনৰ পৰা আগৰ পৰা জানো আৰু বহুত আশা আছিলে যে মই ছবি এখন কৰিম বাইদেউ কেতিয়াবা নিৰাশাত ভুগিলেও কিয় নোৱাৰিবা তোমাৰ মনতেই তুমি ৰাখা পোষণ কৰি ৰাখা পাৰিবা কিয় নোৱাৰিবা আজি যেতিয়া ক্লিপিংবিলাক চাই আছোঁ মোৰ সঁচাকৈ কৈছোঁ একেবাৰে অন্তৰৰ পৰা আশীৰ্বাদ জনাইছোঁ ইয়াৰ লগত জড়িত যিসকল কাৰিকৰী বিভাগত কাম কৰি আছে যিখিনি মানুহ আছে এক্টৰ এক্ট্ৰেছ আছে আটাইবিলাককে মই মোৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ ভাল হওক শুভ দিন আহি আছে ময়ো এইখিনিতে লগ লাগিব পাই বৰ লোক সংস্কৃতিখিনি ঠিকেই আছে কাৰণ এটা জাতি যেতিয়া লোক সংস্কৃতি জীয়াই নাথাকে তেতিয়াহ'লে বিলুপ্তি সাধন
গতিকে মইতো বৰ আশাবাদী গতিকে এইখন সুন্দৰকে গোটেই উপস্থাপন কৰিছে লোক সংস্কৃতি আৰু মোৰ অতীতৰ কথা এটা মনত পৰিছে যেনেকৈ মই লগ পাইছিলোঁ কামিনী নাৰ্জাৰী ৰাজেন পাম এইসকলৰ লগত মই কাম কৰিছিলোঁ এটা সময়ত যেতিয়া আপোনাৰ উৎসৱৰ কামত 86ত আৰু মইতো সদায় সম্ভাৱনাপূৰ্ণ যিবিলাক আছে আৰু আপকামিং যিবিলাক ল'ৰা ছোৱালী ইমান ভাল কাম কৰে সেইকাৰণে মই বৰ আশাবাদী মই আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ সকলোৰে জয় জয় ময় হওক ছবিখন আহক সকলোৱে একেবাৰে নিষ্ঠাৰে গ্ৰহণ কৰক সকলোৱে চাওক ছবিখন আৰু অসম তথা ভাৰতবৰ্ষ সকলো হলতে দিয়ক আৰু বিপুল সঁহাৰি যাব ধন্যবাদ